Blue Nation anitetema uma sekuthiwa kutalajwa uKhuzani litetema ngathi ambulance uMthandeni uqokiwe lapha ekutheni enze le ngoma njengamanje legijimayo laphana ku YouTube, Spotify lethi Africa My Continent. Uyabona waze wafaka isho ilegend umzwakhe Mbuli ebese likhohliwe. Uyabona, so seniyakhuluma senithatha ingoma zomgqumeni zabafana niqhathanisa nengoma kaMthandeni ngoba lakho akubizwanga nje uKhuzani. Naye uKhuzani sekuvela le video yakhe waqokwe yena, akekho uKhuzani oyiqokiwe bafethu ukuthi akakhanda ingoma, wayengekaliyeke leliya thuba leliyana liyinqazivele leliya thuba leliya. Ingoba njalo uKhuzani mfowethu awuye kutatazela. Ukhona mfowethu okuhle okwenzayo, siyakubona mfowethu okuhle okwenzayo, kodwa inkinga yakho uvela njengomuntu onomona, ngoba if uMthandeni ehlelwa yinto esuke iyinhle wena uyatatazela, bese nama-Blue Nation nawo ayatatazela. Ake nifane nabanye abalandeli abalandela uMthandeni. Abalandeli bakaMthandeni abatatazeli. Nangade gana uKhuzani ngomunye wabo, mina wamncoma uKhuzani, nabanye bamahholisi bamncoma uKhuzani. Ake nizame namthi uMthandeni mayehlelwa okuhle nincome bakwethu. Nina nazi ukuthi uKhuzani yedwa nje umuntu ofanele ehlelwe okuhle la kuMaskandi. Omunye umculi nizokubeka amabala nihlaziye. Magolide nokonda ngathi badliwa amadlozi. Magolide musana ukudukisa izwe bafana bakithi. School out nisizwile lapha isigora lesi ke Ultramed, isigora sakwa Red Nation. Siyithandela kakhulu uMthandeni. Isigora ke hleke sikhuluma sibeka imibonoko sinokusebenzisa ama video asoke lapha isigora iyajima le ndoda. Nibuke niyibone mayimile. Right, lapha ikhuluma ke ngalento ke etrenda kulamalanga. Yazi mina understand ukuthi yini ingoma kaMthandeni ngibone right, bayishayile Mahu nobaba uZwakhe Mbuli ihamba kahle online. Angazi ukuthi kuphi inkinga, kodwa kunokudonsisana okukhona nje nanokuphikisana okuyale asazi ukuthi kudalwa yini lokho. Kahle sobambisana singabantu. Ultramed, Red Nation nanoma ubani lapho khona abafowethu. Kwesinye isikhathi kumele nivume izinto ezikhulunywa abalandeli basikhulumela bona, izinto ezikhulunywa abalandeli kusuka emicabangweni yabo. uKhuzani akakaza aposte ivideo athi yena wakhuluma kuqala okhozini washo wacima wasaleqenda. Abantu abayikhulumele lokho, into eyenzakalile uBhanyazile ukuvezile lokho lo nkulumo leyo, wayithola neclip ekufakazela ukuthi uKhuzani washo before kucatshangwa indaba yengoma le okuthiwa eyebafana. Wafika wakhuluma ngempela uKhuzani okhozini wakuveza ukuthi bekunethuba eliyingqayizivele, ithuba elibalekile, kodwa wathi ke ngoba uzobe matasa ngaleso sikhathi kwase kuthiwa ke na akuhluphiki, siyabonga ke sesonikezwe omunye ithuba ke. Kwaba kanjalo ke, angazi ukuthi mina ke lokho kudadalasa lokho okwenzakalayo enikuphushayo nenza yonke lento nenzani ngempela nimosha. Kanti kunani mina engiyibuza khona, kunani uma uKhuzani lafika ithuba kuyena wathi uyabonga yini le enzima ukwamukela ukuthi ithuba lafika kuKhuzani? Kunini siyikhuluma lento, kunini siyidiscuss? Ngoba mina nijwayele ukuphikisa imlando izishintshe engqondweni zenu. Nina nama Red Beret ninto eyodwa, into mangesiyo akusiyo kuphelela lapho. Uma nina isikhandela eyini reality ngale ngaphesheya, i-reality eyini omunye umuntu uyabheda yini and right, yiyo into ebuhlungu ngani ukuthi omunye umuntu uba wrong, ukuthi nani khona entweni aninandaba, ukuthi i-proof ikhona aninandaba. uBhanyazile walethi i-proof aniyiphikisi i-proof, nalokho ukublame uKhuzani ayikhishwanga uKhuzani, ikhishwe uBhanyazile ngoba abantu ade bephika. Mina ngithi akunandaba ukuthi uKhuzani uthe uzobe khona noma azobe ngekho. Ingoma esikhona akusupportweni ingoma idlale online, siyeke ukudosisana okungayindawo.
kodwa angeke silibale iqiniso. Leli qiniso enilibalekelayo elifuna lingakhulunywa lizokhulunywa noma ngathi unamanga uKhuzani azangasho lutho uKhuzani futhi oqala waya nje uKhuzini wenza interview noZimdola abantu okuzi 24 zika May ingakaphumi ingoma yaMthandeni engakazi nokuthi izophuma nani ningakazi nabona isiphuma njengasho ngolutho nangampela yaphuma ingoma ongeke bafana kwavela ukuthi uMthandeni uzohamba exactly the way uKhuzani akukhuluma ku interview ngakhona kungakaveli indaba yengoma so niphikani into engiyithandayo mina into engihlala ngeargue whether nje sikhuluma ngepolitiki sikhuluma noma ngani into evela yagcina kosuku ilogic iyawina ayiphikiseki ilogic lapha ithi uKhuzani uqinisile kulento ayisho uKhuzani akakhuluma ngoba sekuphuma ingoma kodwa uKhuzani ukhulume before ingoma iphume lokho kwenzekalile nina yini efuna ukunikhalisa kulokho nize nithi bayatetema ini oba yini entetema lapho ngaphesheya eniphika umlando linyanyiso nje ukuthi kunoKhuzani phakathi namanga-ke uKhuzani unike uMthandeni inakho ithuba ukuthi iqhawe lenu licule ukudeda kaKhuzani kwenze uMthandeni wacula noma wacula nobaba uZwakhe Mboli ithuba abeke alithole sesiyakusho-ke lokho sesiyakukhuluma-ke lento besiyibalekele kuyikhuluma sesiyayikhuluma-ke iyacasula yona ngiyayazi ngoba anifuni sihlangane anifuni sikhulume into epositive ngomaskandi kumele kukhulunywe ngobuqembu lokho kuhlukwana lokho kukhulunywa kwizinto sesiyakusho-ke lokho-ke ubengeke acule uMthandeni kule ngoma kube uKhuzani ubekhona ukuthi uKhuzani bezocela ethini akuyona indaba yini leyo okwakhe lokho uKhuzani nabantu azocula nabo ukuthi bezoba mnandi noma cha bengenandaba ubeka lithole mela bonge nani nibonge kuKhuzani ukuthi yena siyabonga ukuthi uke ulizaba iqhawe lethu awunamona Khuzani yilokho kumele nikuveze ingalokho nizama ukubheca uKhuzani ngezinto angazenzanga lokhu nizama nje ukumnweshula always nihlala nibona into wrong Khuzani noma ethule noma engashongo lutho maseza amavideo kanje anifuni yini nodi nifuna ukwenza amavideo yini nodi nifuna ukudefenda iqhawe lethu akazange asho ukuthi uMthandeni akazange asho lutho uKhuzani abantu nje kuphela nje abayikhulumelayo abathanda ukuveza imbono yabo kodwa uKhuzani usesenta yonke lento iway lokhu nikhulumile ubebhizi enzani uKhuzani sekumele akhulume nani ukuthi uzobenzani if lo opportunity wabothe akakwazi ukuyithatha at that moment ayengeke ayithathe thina nje asibonge nje ukuthi kwamasikani sebebambisene ngampela abaculi laba esathi bayizitha inkukhu nempaka ngokomsebenzi kanti cha akunjalo babambisene Khuzani mfowethu nohlala ukuhlonipha nendlela ocabangela ngayo uMthandeni ungamkhohlwa nangokuzayo uma ubona ukuthi into le ngeke uyenze ukhuluma nje ngane yakwethu lokho nje thina sokubona njengobuqhawe kuwe hayi inkosi uMaskandi Khuzani mfowethu uqhubeke njalo nje ukhombise ubukhosi bakho noma bengakhuluma bethini